Posle više mjeseci iščekivanja konačno je pred nama novi trailer za film Južni vjetar 2 Ubrzanje. Autorska ekipa predvođena rediteljem Milošem Abramovićem riješila je publici predstaviti šta nas novo čeka u nastavku blockbustera koji je prije 3 godine oborio sve rekorde gledanosti. U prvom traileru za Ubrzanje vidimo produkcijski dosad neviđene scene, ali i naznaku zapleta koji će publiku držati u neizvjesnosti do posljednjeg kadra. Pored već dobro poznate glumačke ekipe predvođene Milošem Bikovićem, Miodragom Radonjićem, Jovanom Stoljiković i Aleksandrom Berčekom, u Ubrzanju nas čeka i povratak Luke Grbića koji tumači lik brata Petra Maraša, baš kao i mlade britanske zvijezde Anastasije Everall. Nije mrtav ni Predrag Miki Manojlović koji igra cara. Međunarodnu postavku dopunjavaju i glumci iz Bugarske Marijan Valev i Zahari Baharov. Film Južni vjetar 2 Ubrzanje sniman je na lokacijama u istočnoj Srbiji kao i vrlo nepristupačnim terenima na granici sa Bugarskom. Snimanje je završeno tokom prošle godine, a velika premijera se očekuje na jesen ove